Alright, iti dati nga gagundaway, intayon dinggan di pa nakaibasa dati pakasaritaan ni Warren nga agsursuro nga agmotor ti title na. Sagudayan nga ro ti surat ni Warren. Dear Cousin. Sakbay man nga inak iburay ti pakasarita kasin yung idanon ko man tinabara akablao ko kada kayo di tanay si studio. Naragsak nga aldaw yo nang runaking ka nga timunde ito paborito ko na nga programa nga dingding kan iti Facebook. Kablawak pa ni Manong Nemi gasipod pa idi ubingak ket dingding kon iti radyo aging ka dito'y social media. Kasta pa kablawak dagiti padak nga dumdumngeg nang runa ka dagiti sponsors yo ken dagiti agkakalaing nga mangted ti balakad. Naawis ti riknak nga mangiburay ti pakasarita kasin yung ngamin ada kayat ko nga pabalakadan kada kayo aparikot ko iti asawak. Awan met ti dimdimteng anakana nga parikot mi ti asawak iti unos ti 10 nga tawen nga panagdenden namin nakas agasawa. Napudno akmet ken kuana sa anak mo't nga nagkurkurang. Gapoy iti panagtinunos mi, panagtinulong, panagbinulig mi ti amin na banag, kaasin apo Diyos. Naisakad mi ti panagbiag dagiti duwa nga anak mi nga itan ket agpadpadadan nga agbasbasa iti elementarya. Gaputa agpadpada kami nga mga opisina iti asawak ket natalged nga agpadpada ti trabaho mi. Pagbasbasaen mi pay ti maysa nga kaanakak nga isumet ti mga aywan kadigiti anak mi ken ni Chona nga asawak no adda kami di balay tanabannog kami metten no agapo kami ti trabaho. Iso nga malag-anang kami. Kasi ti kaaduan kasin yung alakad di madlat ta maliklikan nga siya ket may barkada wenno adalat tamat digiti saan tayo nga malipatan nga aramid tayo idi baro tayo pailaang. Kas kuma iti sagpaminsan nga papan makijaming kadagiti sigud nga gagayim tayo. Ala aklonek aging gaita ket mapanak pailaang makiin-inom. Ang sa anak ba't kidi nga dati irresponsable nga umin-inom iti arak natanangak ken may isa na isumot ti pangikat ko iti stress ko bannog ko iti trabaho no saan nga siyak ti mapan no dadduma siyak met ti daywon dagiti babarkadak awan met ti iparikot iti asawak daytoy nga araramid kasin yung ta amunak laon iti asawak nga no mariknakon nga timaman ti arak ket agawid nga agawid. So nalaeng ta medyo maladaw no dadduma ta syempre maimasan mi met ti agsasango kadagiti babarkada mi nang runan no awan ti trabahot kabigatan na. Iti laeng kalabes kasin yung naadaan na kiti parikot nga jak ammo no parikot para kada kayo. Taidi, awan ti problema ngem idi ta makasursuron nga agmaneho iti motor ti asawak dito'y meten nga naadaan na kiti parikot kasin. No apay ken kasano nga naadaan na kiti parikot kastoy man nga inakrugyan nga isalaysay. Nabayag ka kadi nga nagururay bakit? Medyo laeng lakay. Sakto laeng mat. Ken sa anak mat nga naboring nga nagururay ta damat dati kaopisinaak nga katungtungtong ko itay. Imuno na laeng nga may sinundo ni ti asawa na. Alaga ta. Aglugan ka nga ruden dito motor. Tagawitan. Ay nalakay. Langam manan tina stress iti trabaho. Kaado nga min digiti liplipas mi nga project mi. Iso nga
May stressak no kasi nga, agsasaruno nga, at digiti pailipas ni boss. Sapay lang mainayon nga paka-stressam, dati palang sundo-sundom kanyak dito opisina. Nagadayumot nga rod, iti opisina yun, dito opisina mi. Saan na balen kaysa mo agkum-commute ka, matraffic ka laeng. Tanakad ado digiti pasahero, lang runa digiti estudyante no kasi nga panag-aawid. Pero nga traffic. Napialaeng nga dito yung motor. Talis to laeng nga ilusot-lusot iti traffic. Wen angem na bannog ka manen. Agalem to manen ti bannog mo, ito no makaawid tayo balay. Sana balit at dakamat nga mangikat ti bannog ko. Siya ka dilaang ti mangikat ti bannog mo? When no, pati ti arak, di mo kunaan nga daman papanamon. Ko indalain paring Jimmy. Karuba laeng met. Karuba Agpaiso nga kabarangayan tayo ni paring Jimmy. Angim addamat iti pungto ti barangay ti Ayanda. Narigad mo tapagpagnaan. Kin may isa nasipnget ti dalan. Addamat ti lugan ko nga motor. Inaglaang basit makidinanggay sakto agawid. Man ano nga minudya balay latan di paginumam lakay. Nakapagwanak mat nga roden kin paring Jimmy. Kinamamot nga magusgusto ti mapapanidjay. Tanalaing nalaing agluto ti pulutan ni paring Jimmy. Ken ado ti pagalaan na kadagiti exotic nga pulutan. Kidi lutuang kalatat pulutan mo ni Jabalay. Sa bali laeng ba't ada ti exotic bakit? Sana bali, gawid ak tungod laeng. Mangan kanto pelang nga rot, sakbay ka nga rumwar. Sana nagpulutan ak tulatan. Amumot nga jak mangmangan, sakbayak nga uminom makiti arak, sana nga mangrabrabin. Hindi takot pa nagmanehom. Amumot nga natanangak nga uminom. Sa anak pa nga nabartik unay no gawidak. Kung asidigmat laeng ti papanak, inda paring Jimmy laeng. No kung mga amin sursurwan nak nga agmotor, yan tangay adamat deti daan nga motor, deti may isa nga motor. Di kesa awan ti mangus-usar, di isot ti usarik no may mga opisina. Saan? Saan bakit? Di tati may saan mo nga aramidan? Taapi saan? Delikado ti motor. Nangrunagin ka. Kit awan mo't pero tipadas mo. Kit agpasuro aking ka sursurwan nak namit Tapno saan ka nga ma-stress unay nga may mangsunsundo kanyak dito yung opisina. Tapno numalpas ti trabaho. Diretso mo't nga gawid akon. Kastin ako nak, delikado. Saan nga safe? Nangruna, di ka pa amot yak motor. Kaya may isa bakit, jacket nga dadaka sa mapasamakin ka. Jacket nga madisgrasya ka. Kasano kami pa'y kadigiti anak ta. Sadot mo lang ko masulit ka laeng nga mangsursuro kanyak. Saan bakit? Ay na maawatan na kuma. Nakadado dagiti madamdamag tayo nga madisgrasya iti motor. Saan ka di? Katsapi nga rudsi ka, agmot motor ka mat. Sana balik kanya ka Tanatana nga akmat ako nak. Sa anak mat nga walwal nga agmaneho. Ngakas ka dagiti taduma. Sa anak mat nga mahilig nga makikarkarera. Kaya't kulaing mat ag motor, gabuta, alalisto lang nga makadanon iti opisina, kan alalisto akamat nga makaawid di balay. Kan alalisto akamat nga may masundo iti opisina. Alakid din, agawid tan. Nalaing kakid din agpalusot. Bagam, ti ibagam, kasulit mo lang nga mangsursuro kanyak nga agmotor. Ay nasaan bakit kunakmat king ka? Talaeng mat, pagsaya atam ti panpanunutek. Jak kayat nga adadakes ang mapasamak king ka. Bakit? Nagkapoy kayo matan nga uminom, paring Jimmy. Paring Romel, paring Delvin. Pare. Pare. Ket adapay mesa bote nga saan nga nalukatan. Adupay deti pinulutan di paring Jimmy nga pulutan. Saan ka di pare? Ay po pare, adupay. Di pa nagudwa deti pulutan nga inlutaw. Karne kabalyaw kay gadaw. Naimas kagpaiso pare. Nagtype lang nga text di bisis. Umay ka noon. Paring Romel. De takit gaminti problema kada kayo. Apay pare.
Apay mo't ngamin nga sinursuruan nyo ti asawa yung agmaneho iti motor. O itata, adaw may mangsukon kada kayo. Uri mo't siga paring Delpin. Pare, sigurado ak nga sumurun nun tumot ni bakit mo. Ay, kanayon nga sarsarunod iti bakit ni Romel. Nga umay mangsukon kada kay kadwa. Baglakit din ta ni paring Jimmy, kahit adda dito'y balay dalata. Kaya api siya pare, di nakadiam mo ni bakit mo tag motor? Ay, nasaan? Saan na mo tagmaneho ti motor? Kung talaga nga jacket asuruan. Ta jacket di ba itulad kada kayo, nga tunggal umay kayo minom dito'y, suksukunin na kayo, di kiti asawa yo, nga umay nga nakamotor. Pare, masapol naman kami, hindi pa nagsundot ti ubing di eskwela. Pare, kung masapol naman, kaya pa nagsursur nga, gilako ka, di lako na. Hindi, takot. Sana balikin ka pare, tamang opisina ni bakit mo. Di kinagpaisuanan na, kaya't na ti agmotor. Kaya agmotor ka no nga mapanag-opisina. Ang jacket asuruan. Apay, kepoy. Dalain ka talaga pare. Kaya kastamat ti pagbayatan na king katahan, di na amot ang motor ni Maring Chona. Iso nga, saan na ka umay masukon dito eh? Mabuting mo't siguro nga magmag na nga umay dito, itanasip kiti dalan. Kaya medyo adayo. Uwan pare, deta ti panpanunotek. Once nga sinursurwak ti asawa ka nagmotor, kasla ko malayimpada ti bagbagik kada kayon, nga umay paspasukon iti asawa na, tunggal umay makiinom. Ala, deta ni, speaking, deta ni bakit mo, paring Romel, agsarunoda, iti bakit mo, paring Delpin, ako ni nagpaiso, detan, masukon kami. Naibaga kanyak ni Chona anak ko. Diyan niya nanang. Nga apay ka no nga kasadot mo, nga sursurwan nga agmaneho iti motor. Baga na kada kayo, nanang? Wan. Masayangan mo't at damot pa'y may isa nga motoryo nga saan maunay nga usar. Dati basbasit nga motor. Dati nga ususaram. Baba nyo lang tananang, saan mo ta maperdi deta? Papandarik mo ta kanayon. Kan pasari usarik mo, mapanak gumatang di tiyanggi, wino, dala papanak kasidag. Wen ang sayang mat, kaya't nakanula unay ti makasursuro nga agmaneho iti motor, tapno iso kano ti usaran na nga mapan mga opisina. Narigat mo ti agkumyot, taabos ta traffic, kat nangina pa'y tiplete. Nakunana kanyak, nga makatipid ka na no, agmulugan ti motor. Sana bale nanang, tasuksukunot mo, tunggal malpas ti opisina na. Wan angam nagadayo ti pang sukunam kenkwana. Iso nga masansan mo't nga maladaw kay nga agawid. Kumaakit no malpas ti trabaho nan, agawid mo't dito'y balayan, kastamot king ka saan nyo nga ipapilit nanang? Saan nyo nga kanunungan ni Chona? Delikado nanang. Arigatan no madisgrasya. Kasi mo digiti anak may babasid na ba, mawanan dat ina. Kaya ape nga rutsika. Sana balikan nyak nanang, tanatanangak. Wala ang mapan kapay ka no makiin-inom nga agmot-motor. Weng nga masidiglaang ti papanak nanang, kun nainayadak lang ba't nga agmaneho. Sa anak mo takas kadagi din at duma dita. Kan man ano no surwam nga minlatan ni Chona anak ko. Ay na, saan yung ipapilit nanang? Diyak kaya't ama disgrasya ti manugang yo. Diyak kaya't ama disgrasya ti asawak. Diyak kaya't ama pukaw ti ina dagiti anak ko. Sadot mo lang kunam sa anak ka masudot nanang. Talaga nga panunutek lang ti pagsayatan ti asawak. Iso nga saan yun nga ipapilit? Makaamu ka nga raw. Warren. Aywan gayam lakay. May yakarak iti opisina. Sa din no? Ije baro nga branch, ti kumpanya nga pagpapaayak.
may yakarak pala sa jay, ta siya kalot mang train ka digiti daddo mga empleyado. Oh, sa dino ka diti ayan ti baro nga branch. Ije ka bang iba nga ili Anya? Iso nga dadayumanen ti pangsunduam kanya. Kumakit amok ti agmotor tapno no saan na nga saan nakapagparparikutanan, saan ka problema nga sunsunduanan. Ay naminado nga nagsaritaan ta detan. Chona bakit? Saan mo ko mga ipapilit? Tadyak kahit nga adamat madi nga mapasamak king kaditadalan. Tingarod pan panunutek. Ket siyempre, matrapik ta pa eh. Kanayon mo lang nga marabian ta nga agawid. Tadayo mo ti umay mo pang sukunan kanya. Iso nga kinasarita klatan ni sino? Ni Uncle Dalton. Ha? Uncle Dalton? Wen, saan ka di nga tricycle isunag paspasada? Okay. Anya nga tanong, agpahatid sundo ak laking kwanan, iso nalaing tanangin ngina. Oh, nangin ngina gaya mga pagpahatid sundo kaking kwana. Diyak nga rod kahit gaputad, adayo ti paggubisinaak. Sigurado nga, adamanan nga maladaw ta nga agawid no, ururayan kanto pala nga umimang sukon kanya. Kastamat ten ti bigat. Diyak kahit nga dati maapiki ak ti oras nga mapan. Ti kayat ko, ada umimang sundo kanya kung ti balay nga mapan nga sumrek iti opisina. Nagrigat nga ti agsada ti lugan ta napno ding iti jeep no kasta nga kaado ding iti estudyante nga kasabay nga aglugan. Di mo't kayat nga uminak itulog nga mo na di opisina. Madi ata sakto mo ti maladaw no. Iso nga rod ti kunak. No kung mga min isursurwan nga agmotor lakay. Kedi awang ko mati problema. Dakkel ko matipid ta kaya sa data agar-arkilaak agpaspasundo ken agpapahatidak ken ni Uncle Dalton. Oh, imbes nga pagbayad ko iti tricycle, di inayon talaeng di ornong ta para kada ti panagbasan to iti anak ta. O at least no motor ko makat nalakalaang ti gasolina. Pag kunam nga nalaka, kat talaga mat. Ni Uncle Dalton na mismo tinangiba ka kanya. Bakit nagsarsarita kami na ibagana kanya. Anya timbagana. Kat api ka no nga, jak usaren de na may nga motor nga nakagarahe laing dita. Kat dakkel nga amang ti matipid ko ada sarilik nga service nga mapanag-opisina ka nagawid dito balay. Ni kahit basawan al-alukuyin na ka ni Uncle Dalton nga agmotor nga mapanag-opisina. Wan, isulapit tinang ibaga. Dati kasinsin mo nga ni Miriam mangup-opisina mo adamat bukod na nga motor. Ti anak ni Uncle Dalton. Wan ata nabayagan nga agmot-motor. Balasang pala idikit agmot-motoren. Kat makasursurak tumatlat ta. No anusan naklaki di nga suruan. Kat makasursurak tumatlaeng. Alanalakay. Oh, sayang pa dita pagarkilak wano pagbayad ko iti service ko kini Uncle Dalton. Tirigat na nga rod bakit lalo nga imadayo ti opisinam. Di adayo man ti motorem. Oh, anya ti problema. Eh di dagdagkel ti posibilidad nga ada mapasamak king kaditadalan. Dahil takot kami unamot ngamin. Kanain lang a disgrasya ti bagbagam. Bakit diya kahit amapukaw kay ti biyag ko? Among ba't nga ipatpatig ka? Iso nga saan mo kuman nga ipapilit dahil nga banag? Diya kahit nga mapukaw ka. Mabuti nga. Diya ka mong teramidik no. Mapukaw kay ti biyag ko. Bakit? Talaga mo. Agpaiso ti bagbagak. Dengan na kuma. No adada ka sa mapasamak yung ka. Baka pati siya mabaybay aktibagi. Baka ipatay ko, bakit? Kasano nga rin di ka dito ang ubingtan? Naka-exads ka mo't si ka, Warren? Talaga nga ipatpatig ka launay ngamin, bakit? Kadyak kayat nga data ka sa mapasamaking ka. Iso nga mawatan ko, mano dyak kayat nga agmotor ka. Bay anak latan nga mang sundugin ka. O ano,
Anusan talaan ngayon nga gastos ka. Tapno no nasisip ka matlaang. Umapapalak ka digiti ka opisina nga dabukod na nga motor. Taka na yun di nga bagbaga nga natiptipid ngem data agplet-plete. Imbagda pa'y ata palubusan digiti asawa da nga ag motor da nga mapanag agtrabaho. Idinto nga siya. Gusto na bakit? Siguro akat saan nga lab dagiti asawa da isuda. Anya? Iso nga palubusan dalat ng agmotor dagiti asawa da. Siguro at da babae da. Anya? Kaya da nga dada ka sa mapasamak iti asawa da. Kaya da nga madisgrasya tapno no nawayadan iti chicks da. Idinto ka siya. Awan ti chicks ko bakit? Tulaad da ka. Nalaing kakiding agsao, nalaing kakiding agpalusot. Agpaisumit ti bagbagak. Lab na lab kalaunay, tsuna bakit? Iso nga jak kayat nga madisgrasya ka. Iso nga jak kayat nga masursurum ti agmotor. Mas dawak launay, taapay si kalaing samot ti saan nga mangayat nga makasursurong agmotor ti asawa na. Uy saan na? Adumit dita ti kaskanyak. Nga mabuting mat nga mapukaw ti asawa na. Kaskini, sino? Basta, ado kami. Lab na lab ka ngamin, bakit? May katima? Rakupin naman. Wanya, saan mo kuman nga ipapilit? Nga, sursuro kang agmotor, bakit? Mas dawak lang amin nga unay. Pagsayaatan mo't, ta makasave ta. Saan taon nga mabanog nga agawid dito balay. Ken, ado ti oras nga ma-save. Kesa deta marabrabyan ta nga agawid no, may naksuksukunan. Ken, weno deta plete akti nangina. Tapno lang nga damang sundo kanya. Bakit? Abi nga di mo maawatin takit kong sawen. Diyak la kayat nga dadaka sa mapasamakin ka. Gabuta. Sikati biyag ken lubong ko. Deta ka manan. Kadyak amun ti aramidik no mapukaw ka iti biyag ko. Agdaniw ka manan si ka Warren. Deta ka ti pangal alam kanya. Agbay sumati ko na. Apay awan ti lakad mo ita? Ha? Madamdamad da. Anya ti orasan. Mabit lang. Nagluto ngamin ni paring Jimmy iti adobo nga banyas. Banyas? Tikat tilada nga pulpulutan ninyo. Naimas ti banyas. Mabitak lang ijay. Anya oras ka man nga gawid din. Madamdam lang. Medyo natangkan ka no pala dati karnet banyas. So nga madamdaman lang ti papangko. Agad, dinamag ko kini parang Jimmy no. Mano nga minutos pa, sakbay nga maluto dati lutlutuan na nga adobo a banyas. Kiting kalatan tadjay ka nga agura yun. Ay, saan? Ada ka no pa siguro, kagudwa oras. Sakbay nga lumok na yung dati karnena. Nagbayag mo ten. Dakkel nga min di banyas nga inlako daging kuana. Ket sigurado nga na tangken di karnena. O di kalatar nga agura yan. Isungarod nga. Adag dito'y bakit? Dapat 30 minutos nga ururayek. Di aguray ka nga rod. Boring mo't no. Agur-urek latan. Anya ti kahit masawan. Sigurado, ngayon ton makapulutan ak iti banyas. Narugso ak to bakit? Deta ka man na narugso. Ito na makaawit ka, makaturog kang tumudla dagos. Ay, saan? Ang nukas pagarigan ta, kasi nga agpaiso ti mapasamak, mabalin ka din nga i-advance ko latan. Anya? I-advance ko latan Anya ti advance mo? Dati aramidin ta kumamadamdama, itong sumangputak. Aramidin ta itan. Tadapay 30 minutes nga ururaya, panaguray ko. Anya?
Wen. Sa anak pa nga nagpulutan ti Banyas, imepekton. Anya, tilad ka nga ipagbagam kasan ako mga umepekto diti pulutan ng mga karnet Banyas, idinto nga di kamot pinagpulutan. Panunutik pa ilaeng, imagine pa ilaeng bakit, imepekton diti karnet Banyas. Oh, kita ema. Ala, uy, pinagtangkan. Siyempre, mailiw king ka. Ay na, ito no laing mandamdama, ito sumangpet ka. Sa paim kid di ati agawid, tapno sigurado nga saan ka makaturo ka dagos. Saan ka unagin inom, tapno sigurado nga tumangkan to pay data. Huh? Mabulintamot nga yung advance. Madi, tsakayat. Tiyan mo mamay saan nak. Namunay mo tan. Aguray kalatan. Sa paim to latan ti agawid, kan saan mo unay ka adwan ti uminom, tano agawid ka ditoy, nalaki di ka ba ilam, sige, iuray ka. Talaga? Wen. No, sige. Oh, kasanong ordenan? Makitak man na sumungsungad ni bakit mo, pareng Romel. Di tayo pinagudwa dati adobo nga Banyas nga liloto ni pareng Jimmy. Umayda kayo man sukunan ti asawa yon. Kasi sigurado pareng Delphin, sumarunumot ni bakit mo. Talaga nga sumaruno pare. Nag-textin agtultulag na ngamin, kini bakit ni Romel. Ita tirigat na, taagpadpada di kita asawa yung nga sinursuruan yung agmotor. Ito agtultulag damat nga may mangsukon kada kayon. So, pay ati problema pare. Sapay na kayo imas na di pulutan tayo. Sakit nagbiit ti pa naginom me. Pare, Jimmy. O pare, mabaling ka di nga mangiawid latan. Ay, sana pare, titulag tayo. No, bayat ti kadayod to, pulutan ninyo, tamang pulutan nyo. Agam no, sinukon da kayo di kiti asawa yun agad. Awanin, awan tiyan sayon. Kaslamo la rapol deta ano panawan nyo agad. Awan tiyan sayo nga mga bakti rapolin. Kantsawang pela idabot parang Jimmy. Ket, duatan ati mangibos deti na batbati pa nga pulutan. Yan tangay awan mat timang sukon kanyak nga sawak. Tadi na mat amutag motor. Edi, sulwintan, ibusintan deti pulutan. Unay mo tayo, nagsayang, nagbasit pa tinapulutan ko. May nakpot sukunin ni bakit kaon. Kasta nga talaga biyag parang Delphin. Napan yun tumot namin sinursuruan di kita asawa yung agmotor. Edi, adda para sukon yun. Puy kay nga talaga, iso nga siya, Jack Topolos suruan ni Chona. Na sigurado nga kastan tumot yaramidin na kanyak. Oh, ala, datan sumangpot dan. Hoo! Imunan di asawa ni parang Romel. Oh, paano ba yan, parang Romel? Goodbye, Banyas! Unay mo tayo. Talaga ka di nga madiak mabaling nga mangyayawid, parang Jimmy. Ay saan, mabalain? Yung kakit din. Ay, na-Diyos ko kaya. Warren, paano ba yan? Bagit ang adwa dito yan. Ay, katuwa na. Pagguduan tan, parang Jimmy, awan maten ti kaagaw ta. Tadi kiti dua, imay maten sinukon, dagiti asawa dan. Bakit? Ay, yes. Tiamok no nakaturog kay tayen. Sa anak pa nga makaturog, aging nga di ka mapasangpet. Nang runa kat nakamotor ka mo, nga rod, nga napan nakiinom. Sa anak nga nabarteg mo unay, bakit? Dakit di ang nabarteg ka kitipulutan. Ngamin, halos duduwa kami, kini paring Jimmy, nga nangibos dati dakat adupe nga nabati apulutan itay. Sinuko ng digiti asawa, dadagiti duwa nga kadwami. Basta aya. Anya aya ti kayat yung unay kadeta nga karnet Banyas ta. Naimas, bakit? Gansa lang nga naimas. Ada iti sabsabali nga maitid na kadakam nga lalaki. Sabsabali nga kinarugso. Iso nga agsagana ka. Agsagasagana ka, tuna bakit? Anya?
Ah, uy, naglabar ka? Una, sakbayak nga si Murik dito silid, na di magasagit si Banyaw, naglabara ko. Nakabangbang luag. Mm, mm. Ah, ala, abay, kasarsalag mo na dito kwarto. Uming-ingar rin dito armas mo. Kasta ti epekto na dati pinulutan mi nga karne banyas bakit? Amom ka di nga paawid ak pailaeng kat imaginin kan? Agpaiso, paawid ak pailaeng imagine kon ti aramidik king ka. Itata nakarugrugso ak launay. Nakadadon to pa, hindi pinulutan ko nga karne banyas. Iso nga, umiga, ay na, marik na katumod-tudok ti armas mo, nagtangken, waren. Kat epekto nga ron ti pinulutan, may. Iso nga agsagana ka. Sigurado nga, napaot man dito nga panagpapastan itiragsak bakit? Ala, aramid pa kakitaan lakay. Ni kantsawan nak. Sige, aramid pa kakitaan. Awarin lakay. Nagtangkang. Ay, talaga. Ucho na bakit? Nakay. Ibagam no, kayang pay. Anya? Saan ka di nga baliktad? Saan ka di nga sikat yung mga ibaga no kayang pay? Kayak. Nakakondisyonak. Gabuta nagpulutanak iti karne banyas. Si kakit dit mangibaga. No kabay lang pa, no kayat mo ba? Tano di mo kayaten. Tano napagustuhan tirik namon. Tano naglipas kan. Siyak ba't tenti aglipas? Abay. Sige, aglipas kan lakay. Yan tangay naglipas sa kabatan. Ay, kaya't ko kumapin nga napapaot kan. Kayak kumabay. Ang gapot ay isuti ko nam. Sige, gustuhan ka. Bakit? Ya. Abi nga di ka pa yung may mamigat. Bakit? Ayun ka, jak na ipagaking ka. Awan ti opisina tata. Ha? Agpasuyod na ngamin ti kwa opisina. Saan kami palang sumrik ita? Kadi agbati ka lang tayo balayan. Rumarak to gaya madamdama, dapapanak. Sa dino ti papanang bakit? Basta. Dalaang mapan ko sarungkaran. Sige. Sige, makam mo. Sige. Tayo ito no makapanganak, katot brasak, naktubutin di opisina. Anya ka ro, di saan kanto nga sukunin? Saan ata sa anak nga sumrat? Di masapak to nga gawid. Masapak to nga mapan maki-birthday. Ha? Birthday di balasang ni parang Jimmy. Nagluto manan itinaima sa pulutan. Teta manan. Sana bali bakit? Taday pulutan nga iluto ni parang Jimmy. Kasla mo la dati karne banyas nga. Aday ti itid na nga sabsabali nga. Rugso iti lalaki. Talat paglaingan. Malawin ka din. Sige. Ibusik na ro din dati kanek. Tayo nakton iti opisina. Bakit? Nagawid ka mo't itang aldaw waren anak ko.
Ay, nang. Danalipatak nga documents ko nga masapol ko di opisina. So nga nagawid ak dito eh. Awamod gaya man ni Chona. Nasapa nga rimwar. Iti bigat nga pagtalaw mo. Sinundo mo adalang sundugin kwa na. Ni uncle mo nga Dalton. Kat kwa. Uncle Dalton no. Islang nakita ko lang iti tricycle na nga anya. Kasla nalabsak di tricycle na, di sango di balay da. Kaimbati na nga Anya? Naglugaran da nga ron nanang. Dati motor Motor? Dati may isang nga motor, di mo napansin di mo nadlaw nga awan dita nakagarahe. Niya, naman, kitan? Awan ngagpaiso di may daan nga motor. Awan ata iso nga rod ti inusarda. Anya? Di kayo maawatan nanang. Inala dada motor. Dati kadwa ni Uncle mo Dalton nga baro. Nga iso tinangusar. Siguro akit na inyawid da ay balay da Uncle mo ka Dalton Imbati na mo dati may tricycle na. Nagkalubon da siguro niya motor. Apa nga di motor tinusar ni Uncle Dalton? Kat di mo kinasarita ti asawam. No sa din not papanan na. Saan nanang? Napanda nga ta pinaservisan. Ang paspaservisan mo din kanayon mo't nga-change oil. Kanayon ko mo't kapadalusan. Daka mo, makamo kayo itong agsaritan nga agasawa. Daka ti makibibiyang. Basta ako na nalaang nga alaan na di motor. Tiyan mo kagat amom. Tiyan mo kagat nagsarita kayo. Saan nanang? Baga na lang nga dapapanan na. Hindi na imbagan no sa papanan na. Kanuha niya 30 na. Kanjak amo nga kadwa na ng Uncle Dalton. Kundi na matimbagbaga nga alaan natin motor. Diyak ka muna. Ala, panawang ka pa. Kada isaan ko nga batik dya balay. Sige nanang. Dilaw na iti magusgusto aking ka paring Jimmy. Tunggal dito iti venue tayo nga agiinom, kanayon latang kakaimas na iti pulutan. Uy ngarod pare. Uwin ngarod. Uwin kayo nga uwin. Matamdamalaag sukunin na kayo man digiti asawa yon na kayo nga dua. Saan ba't pare? Imbagak nga medyo maladawak nga gawin. Siyempre, birthday ti anak tayo ti bunyag. Ayun gayam. Dapat agad mawatan mo ti asawa yo. Ngano kasi matina nga dapas ka na da okasyon. Saan ba't nga dati may sa oras yo pala nga makininom kat umay na kayo sukunan na yun. Dahil takat nga mita sinursuruan yung agmotor na kita asawa yo. Dahil tati dakkalabidot yo. Iso nga siya, kitain yo. Oraan niya nga oras ti awid ko, okay lang. Iso nga, masulit ko ti agpulutan, masulit ko, digit agkakaimas nga idasar ni parang Jimmy nga pulutan, nakanayon nga siyak ti maudi. Kita kayo, basit lahat maramanan nyo, at dan, digit asawa yung nga mangipos ka na kayo. Katsaw pa lang ni parang mo. Yung talaga, nagimas na ti papulutan mo, parang Jimmy. Ay, basta na kayo. Iso nga, agmanso kayo. Gusto ti kun ni parang Warren. Ay, sulitin nyo kiti, awan pa, di kita asawa yaw. Di yung amin tultuladin ni paring Warren. Nga awan ti mang suksukon king wana. Ustot ako ng paring Jimmy. Iso nga kanayon naklat tamat nga mabmabsog, iti kakaimas nga pulutan, nga idas-dasar mo. Ay, saan nga kaskadag iti duwa nga kumpadreta? Madamdam malaeng, at daman di kita asawa dahan. Sige, siya tayo No. Pare. Kasla ni, bakit mo ba di yan? Yay, bakit ko nga? At dyan balay ni bakit? Di mo, saan mo nga nadanon ni bakit mo ito nga ko ng pare?
Saan ko na danon niya balay tatay? Diyan ka mo, dakano na parandagan ng Uncle Dalton. Oh. Sama, nisuna di dyan pare. Tila pagbagamot pareng Romel. Kasano ko ma? Isuna deta, nakamotor na eh. Itsuna? Ayo pare. Nimot pare yung tsuna deta. Nakamotor man. Ha? Imposible. Ang isuna mo't nagpaisaw. Isuna nagmaneho deti motor mi nga daan. Isungan pa iso pare. Ni maring tsuna. Uwan paring Delphin. Ay. Hello, paring Jimmy. Ay, maring tsuna. Tsuna, bakit? Lakay. Anya tiraramidim dito eh. Kasano nga, kwa. Agmalmalim nga sinuruanak ni Uncle Dalton nga agmotor. Naglakamat gayam. Nagalis tulagay makasursuro. No, hindi ko mapela nga sinursuruan nak, di nabayag ko man ngagbut-motora. Anya? Ay, alis tulag pare, alis tulag motor. Ang, kwa. Ay, apeng nga ka bakit? Kat, umay ka nagawit tan. Itay kakanupa lang yung may dito eh. Una, itay pala ang abang pa yung sa oras nga na idasarta pulutan. Bakit? Umay kakit din. Kat na yung maditbagbagin ni Junior. Ha? Pag tumarin latan ni Kwan pag tumarin latan ni Daisy, umay kakit din katsikat sa pulin na. Nya? Umay kan Ay, pare, pasensya ka na. Ay, bak ni Warren, agsakit ngamin dati Barumi. Ay, awan ti problema, pare. Ay, pare. Isuputan nak malangin tapulutan. Ay, sana mabalin, pare. Tulag tayo deta. Number 1 rule tayo agbabarkada deta. Kumpadre. Nga no umay kagsyat dito yung balay. Kat no anya ti pulutanin tayo dito yung laeng. Awan ti gayaw awin. Ngim pare, basit pwede ng pulutan ko pare. Ay, better luck next time, pare. Anya? Pare, jak pa yung nasulit, kita, umikan intan. Kita guru-uray ti anak tan eh. Ay, kwa, talaga sinulong motor? Talaga nagmotor ka bakit? Kituan nakita mo, naglakamad lagayam, kas lagbisikleta laang, nalaklakapay. Ay, unay mati. Pare, uri basit laing pare? Ay, nasaan pare? Kasi mo't di kitidwa. Isudamot at yung mabrot ita. Bagi damot ita, tanamin adumot nga kanayon nga bagim, ti pulutan. Uwan pare, batang mimot ita da kami mo't agmansot pulutan, da imun una nakamot nga sinuko ni bagat man, ngamda kami. Anya, madamdama pa, di kiti babakat me. Mga 2 oras pa siguro, tayo isot impakada me. Kat, bagi min aday, da kamit mangibos, di kiti pulutanan. Pare, parang Jimmy, ala na, ay saan pare? Saan mo'y papilit? Umikan Ay nawarin, umikan. Tinay, agsarunutan agmotor. Itataam mo kong agmotor. At least, adakton nga may mangsuksukon king kanayon. Kanayon? Saan na bakit? Saan na? Huy, nakakutkuti ka. Api ka, kasla di ka makatal na. Api di ka makaturog. Talaga siya makaturog. Bakit? Apay, api nga di ka makaturog. Api nga di ka makatal na. Panunutin ka di? Dati pulutan nyo? Bakit? Api nga may nagsapanak ba't nga sinukunan? No kumasaan nga naggurigor ni Junior, saan ka kumamit yung may sukunan?
Siyempre, kasapulan na kamat. Si kamat yaw awagan na, si kamat sapsapulin na. Hunay yan. Katimbagam ko mga awanak, Katimbagak mat. Ang yan tangi, gaputa amok matin tiyag maneho, edi may kalata sinukunan. Kesa kasta nga aga paapak tita anak ta. Hunay mat. Kit no, di magas ka kumalata ti inumemon, tapno no hang kanabitin. Unangim jay pulutan, ngarot bakit jay pulutan. Hanmat ngarot ni paring Jimmy nga agiyawi dak. Ay na, unay mat. Aguri ka man, Warren. Saludsudin ka man. Agpudno ka man kanya. Anya din niya bagay. Makadlawak king ka eh. Ha? Anya ti madmadlaw mo? Kasla dinak kayat nga. Makasursurong nga agmotor ta di mo kayat nga umay kasuksukunin nga uminom iti arak. Anya? Siguro kat isotrason no apeng nga uri no namin aduk nga imbaga king kan nga kayat ko nga makasursuro nga agmotor kat saan mo pulo sa kayat. Nga kesyo ibagbagam nga di mo kayat nga madisgrasya ak. Nga di mo la siguro kayat ta di mo kayat nga umay kasukunan. Dili pagbagamot bagat saan nga? Saan? Talaga nga dyak kahit nga madisgrasya ka. Tilaadda ka. Baka di mo kayat nga umay kasuksukunan. Iso nga di mo kayat nga makasursurak nga motor. Itaam mo ko no apay. Kesyo, love na love ka, di ka kahit mapukaw tibiyag ko. Ay, matayag no mapukaw ka. Matayag, kasanubay, di kita anak ta kung kunam. Tagayam, di mo kayat nga amok ti agmaneho ti motor, ta di mo kayat nga umay kasuksukunan iti pagginumam. Saan bakit? Tinadamot, nakalalaamot dagitamot. Kat naamiras ko laang. Ay. Imbes nga pagsayaatan ti panpanunutem haana, pagsayaatan laang, talabagbagim ti panpanunutem si Kawaren. Nabayag ko man nga nakasursura ka nagmotor, nabayag ko man nga sa anak nga nagananos nga matrap-traffic, maladladaw nga agawid, mabanbantlog, magastusan iti plete. Tagayam, di mo kayat, gaputa di mo kayat nga umay kasuksukunan nga inom. Ay, saan bakit? Maturog takintin. Makaturog ako. Ita makaturog kan? Ita di ka makatal na? Bigla nga makaturog ka. Bakit? Suyaab. Butira suyaab. Style mo. Di mo lakayat nga aminin ka. Di mo lakayat nga palutputin ka. Iba kang tagpaiso. Hoy, agi tuturog ka lang. Amamu ka launa yan. Balingon tatak sarita yung tunubigat, aging nga di ka agpudno, hangka nga ingaanan, si Kawaren. Kamaudyanan na kasinyong nakasursuron ti asawa, ngagmaneho iti motor, kat isumuten ti service na nga mapanagopisina, kanagawid iti balay. Di ba kadakas kasinyong naipadaak mo ten kada pareng Romel ken pareng Delpin. Tinakasasaim launay. Umununa akpayin nga masukon ngem dagiti duwa nga kankantsawak laid eh. Pare! Pare. Adan ni Maring Tuna! Hay! Sumantimunan nga may sukon ti asawa na! Paring Jimmy! Ano ba yan? Mapanan ni paring Warren. Di ka datay laging tagpulutan. At dapat siguro 30 minutos may sakbay nga masukon na kami. Di asawa may kini paring Delvin. Uwan pare. Paisuti ko na ni paring Romel. So paring Warren. Pare. Paano ba yan? Goodbye pulutan. Adan ni Maring Chona. Ay pare, adan eh. Takot. Na nakasursuro nga nagmotor. Saan ko ba't kasi sinuruan pare? Nagpasuro kina Uncle Dalton. Pare. Pare. Mapalin pa mangyawid ang labas iti pulutan. Ay saan pare? Saan mo ipapilit pare?
Unay mo dadet. Unay mo dadet. Oh, parang Jimmy, adak pa, adak manan. Umay ko lang sunduan ni pare yung Warren tagawi din kat ne. Ag opisina pa inubigat ken sa pulen di kita anak min. Oh, umay kan lakay. Unay ka mo itong bakit nakasapsap ha? Nagsapa pa 7:30 pa ilang bakit? Kitwen, adamat pa sa oras mo dito yan. Intan, ang gawitan. Tag-convoy-tan lakay. Unay matat. Agpaiso kasin yung nga makatipid ti asawak sipud idi nakasursurong nga agmaneho iti motor. Ngem ti makadakas matiptipidak mo ten iti pulutan nga kakaimas ng runa kadigiti exotic. Patsen ti asawak nga inrantak nga saan nga sinuruan isuna nga agmaneho iti motor tadyak kayat ti pasuksukon. Ngem impatangken ko latta nga saan. Ngem isot pamati na. Ket patcheck met nga ti aramiden nga panangsukon kanyak nga nakasapsapa iti paginuman ket kaslang parusa na kanyak. Parusa na kanyak gapu tadyak aminen. Jak aminen deti kayat na nga aminet. Numit ipudnok, bakad adda nga dusaan na. Bakay baga ng nga ulbudak. Pagdamagak man, dagiti padak nga mahilig iti pulutan, wenno mahilig iti arak. Pagdamagak man, dagiti padak nga di na kayat masuksukon, numapan makin inom. Balakadan dakman kasin ng runaking kakasin yung. Anya ti aramidek tapno no isardengen ni bakit ko ti mangsuksukon kanya. Ta mababainak pa yan kadagiti kankantsawak idi. Ta nakarkaro akmat itan. Dahil iti pakabuklan ti pakasarita kasin yung tagyaman aklauna iti anos ken laing mga nangibasa ken nang tedbiag agyaman akmat kadagiti makaited ti balakad. Ket sabi ko kamaudyanan na kasin yung ket malawlawagan ti panunot ti asawak nga saan nakton nga umay suksukunen nga nasapa tunggal mapanak makiinom. Ket sabi ko tadda na ibati na nga adal liwliw ken pagsarmingan ti biag daytoy nga pakasarita kadagiti nasurok sa gasot nga nagbuya ken nagdengeg. More power to your program kasin and God bless everyone. Tuyag parikot unay nga pagaya mo Warren.